فکریتی که ترا چی بو آوکات خباتی که برخدانه که دست بکن ایجا اوانا طبیعی اوانا نمونه کی دادم فنی ویا پر نمونه گله کنه یعنی آویتنا سرگنده هیا وان انسان کو قهرمانی ها کرنه و تنازع خو کرنه و اکو دنباوان بویره خراب ده چوا سری هلدانه و اوان تنازع خو بوان کرنه و هاتنه کشتن ماله ایوانا سر مروا تسییر کرنه ماله تسییر کرنه پشتی دورا دما خورتینیه ده بچه آوایی چلاکیه تنیه دواره کردینی و خبات انتن و خبات جواکی بکشتی بچه آواکی دست بکن خبات جواکی پشتی که از چوم لشکری از هاتم ماله شستو دیاد از هاتم شستی دا چوم شستو دیاد از هاتم 2 سال بو لی رحمتی برزانی دست بشر کربو ماله هشه ملوی بو یعنی اوی تحصیلی پر سرمه بو یعنی وقتا که او جبوی شورشا باشور برای کتبون و رادیو ایزگاه کردستانی ما گوی خو کوددایی که اوی چاخیجی رادیو پک وک ایروسا نت نیم بون اما دیسا جی به هیجانک مزم ما گوی خود دیگه بری چی بیه چی نبیه حتی جانا تشتا ما باش فهمی ند که ما به هوا داتاری ما دگو وای آواب یه جدل خواستنی دهات شست و سیاده ما پارتیا کارکرا دانی ماله لباشور لکرکوکی تخمین دکم لقهوه ترکمنا عربا گله باران کربو هنگ ترکمنا کشتی بو کربو انستی کردا ایجا لترکیه لسر بی آوائی نیخاش هبون در روزنامه ده ده ساناتویا ترکیه ده جی ساناتور نیده آسمرن هبو انا باش نای بیرمت غای ناوی آسمرن بو اوی پیشنیاری که آنی جی حکومات رکو ام جی کرده برا هنک انسانا بکجن حیفاوان مستینن این مقابله بکن ماله روزنامه بحثاوان خبردان او کرن طبیعی اویاد زورا مچو اجی خورت بوم ده لبا مدخب تی رحمتی نیازی چومالی بشف ساعت 12 برابو سر قارتون کی 3 متر درش 7 سانتیم فره بجی مصطفى برزانی قهر به ایکو حزنکه طبعا انا دنرم قهر به ایکو حزنکه گوتن نباشه تخورتی و شغیه و هست خورتانی تتام ده مچول سر دیوارا مفتی لغی شونا مفتی دایراوی tam şuna merkeze siliva bu ku her tarafı da insan karbuyu bebine melve dalaka دوتا orje tabi panik kete vedere polis u devlet u heyecan kete siliva polis dora ve levhe girtin و خافدو تعمدان رسم دشاندن آنین او کنن ترسکی کته vedere لی من حاضری کربو yani من جواره گوتو کسی بگرن از هرم بیجن ازن yani نخواهدن کسی دنیا کتن آشی دی کسا گرتن و ملعب کریم و میزوح گرتن برن ده ساعت که دنیا بردان لی ایدی وسا نویس درکتن هنه کووار مووار درکتن اشته چیر میرا گوی کرن گوتن اویا کیا جاسوسی کریه بالا ترکاب سرمده دکشیر نظام اوهاب که فلان بان حسابات کروی ببن لی مجواهد و او کارا گوت بو یعنی کسی را او نکن اشته و راکسیون همون وی شاقی دست بکن ایجاد نوتو چارا هشست و چار بو او وقتا مصر و سوریه جی ببون یک 6,000 پیشمرگه دانه عراق بشین شر بکن قارشی کردا رحمتی برزانی وانا tabi Türkiye'de ve derbas naqi urus müdahale kirbu
اش ترکیه را گوتو که یعنی گره ایزن ندید ایدن بدی ام قبول ناکم بله دوی دجی tabi heyecan به من گرد مخواست از هر موی داری مش هوال کی ملا محمود را گو مگو ملا محمود تلوان درا لآلی جزیره وان درا تملاتی کریه فقیتی کریه اتخوازم در باسی باشور ببم هرم بگیجم رحمتی برزانی وانا اتکده هرم و یا تا من ناو هیت بدی من از هرم جوارا بجیم کو من در باس بکن فلان اوجی چوش حوالا را گو هنک حوالا دنیا پی حسیان اوی دیار بکر حوال کی درکت که مبو بقر کام گرد گوت چیش امگو حیرابانات تین وی هرم وی داری والله اجی هرم زورامد شی از چی کارم بکم از هرم آلیک گو یعنی وی بتا خلاص ببن گو پیوستی لبراهیه تسچیش فلان بیاوی ولا من اقناع کر مدان سکنان دنی بله لی تمی متخواست اف بالا مدکشان دزاروتی ده دیگه مده هم کین هبو هم ترس هبو ایجاد سیستما دولتا ترکیه قانون اوسا درخستی جوی خلقی بترسینه معمول کی تو وقت پیچیکا خلیقی بشکو کی وره خواره شش مهت دابن هندر ایدی بری ایسیان جیبونه اید لگوره دنابابان ایسیانه ده معمول مثلا زمان جیه هنک ترکی زانن خلق گلیمه ترکی نظام بو پریوی هنک ولگرا کربون آوی خو ولگراند بون بله yani ana nüfus memuri ki dişu gündeki hamu ağa bakış bere rahat bun. Çima merve devlette. İca bala mekşan bu. Ez em çava bikin tırsa gel bişkenin. Yani gel hine daxwaziye bibe. Yani ulan aji insanım te hükümati te devleti ev mafya min heye TV mafya mi bidi. Mugo ez dest biçaleki bikim. بله Em dest biçaleki bikin. Xort heval hebuni. Min peşniyari jwara bir. Mugo verin ve çaxi li şelmoydi petrol nu derket bu qîr. Mugo em herin dest babên serva bîra bidin sekinandinê ve dew bavê me ji wer em ê qerebalig bikin em ji wê ew bikin. Hevala goya te dixwazî serê me têxî bele ew hane. Paşê bi hinek hevala re rûniştim em çi bikin? Em van pira dînamît biteqînin birav erebe neçineyn. Em li silîva dikana bigirin ew li ser vana em radwestin. Bi tenê ma bi tenê me yani. Ew dixelqilim yani ji bo hinek çalakiya de em xelqê êdî bileqînin. 65 de elmalê bûm. Birayê min çû ji firnê nan bistîne hat got wela way dîsa diz ketine dikana falan zîvkêrî û way polis molis di wê ne dîsa halala heft roberê dîsa diz ketbûnê. Ez jî mena digeriyam. Min hema cilal xwe kir ez çûme wê derê. Min polis di wê derê qirokî falan destê wa de çawa dizîne çawa qulkirine falan min got ew çi ye? Ulan min got win ortağê va dizane ulan win kî dixapînin? Wana awa polis şaşmin hema li wê derketim ser kevir min qîriya. Min got law ez vay ez ê herim ser hikûmatê de evana ewa dikin ew em ji xwe re xweyî derneyn heqê xwe nepirsin vana wê sibê werin dest bavên jinê me jî. Ew ne wela min ê navê çi bû rehma Xwedê lê be ana navê naybirim ew jî yekî dirêj bû. Goya xwarzê got rast divêjî wela ew ne ez jî ji tere werim wela hinkê dinê jî got erî û çarşiyê me tûr avêt xelqê dikana girt me avête ser hikûmatê. بله İd li wê derê hinek tiş derbas bûn û alî hatin asker hatin falan vir de wê de paşê me gotinê xwe got falan tabii xelq kêfa wî jî hat. Piştî me girtin avêtin hundir ya zeroydinê xelqê ama cara yekî me te dikin zîndanê te digirin ama hinek hevalê dinê jî hebû navê wa jî dabûn. بله
ایدی هنگ ناوی دنیج دان ایکو پارتی دنی جهب عاجز مواجی ناوی هفدو دان و اوتا پولیس آج برخواجی هنگ اوت کرن 21 کسی مگرتن روزنامه نویساندن ترکیه دنگ بلا بو لپارلمنتوی روزنامه گوتن کو اساس اویا حرکت کردیه کرد جبو isyan prava dikin. Kazayı ser ne